Jurga, good morning. Labą dieną, Jurga. Labą dieną. Hello. And good morning to my team. Ir sveiki, mano komanda. Labas. Hello. So, Jurga, explain your situation in a few words. What happens? Na, taigi, ką nori ištyrinėti šio seanso metu, papasakok apie savo situaciją. Pagrindinė priežastis tai santykiai su vyru, jie labai atšalę, skirtingi gyvenimai, atrodo kaip atskirai gyventumėm. So the main reason why I'm here is my relationship with my husband. It's a very cold relationship and it feels like we have a separate lives. Bet yra atsiradęs kitas vyras, kuris man rodo dėmesį ir jis mane traukia, bet taip kaip priklausomybė. Aš jo nenoriu, bet jis vis tiek mane traukia viduj kažkaip. Nors aš nenoriu, aš atsisuku į vyrą, į šeimą, aš noriu čia būti. But there is another man who is very attracted to me. And although I mentally do not want him, but I'm also attracted to him, but I'm still trying to be with the family. Ir tuo pačiu mano seksualinė energija atrodo tokia tuščia. Ji yra, va tokia erdvė yra, bet tokia tuščia. Ir aš galvoju, gal va čia kažkas vyksta, kad tai tuščia pas mane toj vietoj dabar. And I feel like my sexual energy is like empty. It is in the space, but it's like empty. So I think that maybe something is happening in that place here. Okay, Jurga, I want to understand something. Gerai, aš noriu kai ką suprasti. Do you want to save your husband relationship, or do you want to simply live happy with your husband or other men? It doesn't matter because you need your happiness and that's it. Tell me, what is your point, your goal for the session? Taigi pasakyk, koks tavo šio klausimo tikslas, kaip ir seanso tikslas, ar tu norėtum išlaikyti santykį su vyru, ar norėtum būti laiminga ir nesvarbu su kuriuo vyru, bet tiesiog išlaikyti savo laimę. Aš noriu būti laiminga su savo vyru. I want to be happy with my husband. Don't you want to stay with the two men both, no? Ar nenorėtum likti su abiem vyrais? One for family, one for sex. No. Vienas šeimai, kitas seksui. No. Ne. It's complicated, the situation, because you are attracted to another man, so it's complicated, you know, no? Situacija gana komplikuota, nes tave žavi kitas vyras, tai čia gana komplikuota. In this session, I work exclusively in esoteric causes, energetic situation, etc. So after that, you will take your own decisions, of course. Sesijos metu aš dirbu su ezoterinė erdve, su energetinė erdve ir aišku po seanso, kai pradirbsime, tai tu nuspręsi jau pati. Okay, so continue, please. Gerai, toliau. Toliau dėl akių. Mano regėjimas yra nusilpęs, ypač kairė akis, bet man viduj toks jausmas, kad aš turiu tikrai matyti gerai. Aš kažkaip prisimenu, kad aš matau gerai, aiškiai, labai labai aiškiai. Va čia pažiūrėti. So next question is about my vision, my eyes, especially the left eye. And my vision is like really low now, but I have a feeling and knowing that it should be like very good and I should see very clearly. I remember that. And what else? Ir toliau. Trečias, aš turiu savo mėgiamą veiklą, bet niekaip neišdrįstu išeiti plačiau. Pasilieku senam darbe, kur saugu. Ir jau daug metų dirbu su tuo, bet vis neišeinu, tai noriu pažiūrėti. I have
I have what I have. I can do what I like, but I don't have the courage to present my activities publicly, and I don't dare to quit my old job. I just quietly work on my favorite activity in my free time, but I would like to come out, and show the world. So fear of public, generally. Taigi, jeigu taip plačiai kalbant, tai tiesiog baimė būti pamatytai, ar ne, taip viešai. Okay. Toliau. Okay. Nu ir paskutinis, pinigai jų visą laiką pas mane kažkaip nelieka, neužtenka. Vyras neduoda. Kiek aš pati uždirbu, tiek ir kapstausi tame. And the last one is money. It's like always not enough. I spend it all. My husband doesn't give it to me, and it's like I'm on my own, and it's not enough. I think this is a problem of the entire world. Aš manau, kad tai viso pasaulio problema. Okay, so with respect to vision, left eye, we are going to observe the esoteric cause of this issue, of course, but maybe it's only a physical cause. In this case, just a medicine can do something for the eye. Aha, kas liečia regėjimą, tai mes aišku pažiūrėsime ezoterinę erdvę ir pradirbsim ten, bet gali būti ir taip, kad tai yra grynai fizinis dalykas ir jau tik medikai ar ne gali padėti. Okay, so please, Jurga, get yourself in a comfortable position. Let's start. Gerai, prašau, Jurga, įsitaisyk patogiai, pradėsime. Don't you want to lay or sit down? Ar nenori atsigulti, ar kažkaip patogiau atsiremti? No? Okay. So, close your eyes. Taigi, užmerk akis. Now I count 10 to 1 slowly and you get relaxed. Dabar aš lėtai skaičiuosiu nuo 10 iki 1, o jūs atsipalaiduosite. And while I count, you can go to a memory or a dream. Ir kol aš skaičiuosiu, tu gali nueiti į prisiminimą arba sapną. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 4. Relaxed. Atsipalaiduok. 3. 3. 2. And 1. Yeah. So, tell me, Jurga, what are you remembering? Taigi, Jurga, ką tu prisimeni, ar atėjo kažkas?
Man labai baisu. Ir aš kaip maža mergaitė bėgu nuo kažko, o čia kažkas didelis stovi ir mane gąsdina. I'm very scared now. I'm a little girl and I'm running from something and it's really big and it frightens me. Mm-hmm. How old are you? Kiek tau metų? 7. 7. 7. What's your name? Koks tavo vardas? Karina, Rana. Karina or Rana? Karina. Karina, what year is it? Karina, kurie dabar metai? 17. 17th. 17. Okay. And in which city do you live? O kuriam mieste tu gyveni? Peterburgas ar kažkoks. St. Petersburg, maybe? Mm-hmm. Is it night or day? Ar dabar diena ar naktis? Naktis. Mm-hmm. Night. Who is chasing you? Kas tave vejasi? Do you know him, her? Ar tu jį pažįsti? Ar jį, ar ją? Okay. Ne, No. Mm-hmm. ten Continue. didelis kažkas. Something big. Mm-hmm. Continue and tell me what happens. Aha, paeik laiku ir žiūrėk, kas vyksta, pasakyk. Pagauna mane, smaugia, muša, kažką daro baisaus. So it catches me and like strangles me and doing something horrible. Mm-hmm. Continue. What happens? Aha, toliau kas vyksta? Užkasa po žemėm. It buries me underground. Mm-hmm. So tell me, you die? Taigi sakyk, tu miršti? Bet Yes. Okay, but first of all, I want to try your telepathic channel. Gerai, bet pirmiausiai noriu pabandyti tavo telepatinį kanalą. So, through you, I want to talk to this man. Taigi per tave noriu pakalbėti su tuo, kas tave veis. Let me with him. Palik mane su juo. Hello, man. What's your name? Labas žmogau, koks tavo vardas? bordas. Bored. What are you doing with this lady? Ką tu darai su šia mergina? Aš nekenčiu jos išlikšti. I hate her. She's disgusting. Why do you hate her? It's just a baby. O kodėl tu jos nekentėjai? Jinai juk vaikas. Ji buvo neištikima man. She was unfair to me. Do you know her? Ar tu ją pažįsti? Why do you smile? Pasakysiu. I won't tell. Kodėl jos šypsaisi? Who is she? Kas ji? Ne tavo reikalas. It's not your business. Yes, don't worry. It's not my business. I just want to understand. Taip, nesirūpink, čia ne mano reikalas, bet aš noriu tik suprasti. Do you know her? Ar tu ją pažįsti? Who is she? Kas ji? Dukra. Daughter. She's your daughter. And why do you hate so much your daughter? Taigi tavo dukra, o kodėl tu taip nekenti savo dukters? Jos mama buvo neištikima. Her mother was unfaithful to me. Okay, but what about your daughter? The daughter is innocent. Gerai, bet kas dėl dukros, juk dukra nekalta? Ne mano dukra. She's not my real daughter. Okay, but she's a human being. Taip, bet ji žmogus.
Bet aš ne žmogus. But I am not a human. Okay. Do you wanna kill her? Gerai, ar tu nori ją nužudyti? Yes or not? Taip ar ne? Nežinau. I don't know. Do you wanna violate her? Ar nori būti agresyvus jai? Ne, man ji nerūpi. No, I don't care about her. Okay. Now I count 1, 2, 3. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. When I say 3, you, Beata, you will channel the little baby, Karina. Beata, aš dabar, kai suskaičiuosiu iki 3, pasakysiu 3, Beata, tu tapsi kanalu tai mažai mergaitai Karinai. And let's go to the moment when you, bored, are doing something to her. Ir einame į tą momentą, kai šitas board daro kažką tai mergaitį. When I say 3, starts the conversation between you and her. Kai pasakysiu 3, prasidės dialogas tarp tavęs ir jo. 1, 2, 3. A ko tu nori iš manęs? Ko tu nori iš manęs? What do you want from me? Sunaikinsiu tave. Keršyti. I will destroy you. Alio? And the board wants to take revenge. Okay, stop. Disconnect you both. Aha, gerai, abi dvi atsijungkite. Disconnect Beata, disconnect Jurga. Atsijung Beata, atsijung Jurga. Okay. So, Jurga, please channel again Karina. Jurga, prašau susijung dar kartą su Karina. Karina. Karina, So, tell me, in which way are you dying? pasakyk, kokiu būdu tu miršti. Per kaklą, kaip nukirstų. Gal net su kastuvu užkasant, nežinau. Through the neck is like cut off or while burying. Okay, so tell me, from which part of your body are you getting off? Pasakyk, iš kurios kūno vietos tu išeini, kai miršti. From your head. Iš galvos. Okay, what do you do once you are out your body? O ką tu darai, kai išeini iš kūno? Do you stay there or do you go away? Ar tu lieki ten, ar eini toliau? Lieku. Staying there. Okay, how many times you stay there? Kiek kartų tu taip esi likus? 14 arba 40, tai aš nežinau. 14 or 40, I'm not sure. Okay, so what do you do when you stay there? Are you just observing your corpse? O ką tu darai, kai lieki ten? Ar tu tiesiog apžiūrinėjai savo kūną? Ne, noriu atkeršyti. No, I want to take revenge. Okay, so what do you do? O ir ką tu darai? Grįžtu vėl ir vėl, kad atkeršyti. I come back again and again to take revenge. Okay, so in which way do you want to revenge your life? O kokiu būdu tu nori atkeršyti? Neištikimybė. Unfaithfulness. Do you want to kill this man? Ar tu nori užmušti šį vyrą?
How do you want a revenge? How do you Kaip want to nori. revenge? Kaip tu nori atkeršyti? So, to be unfaithful to him. Kaip tu dar nori atkeršyti? Okay, Karina, don't worry. Įskaudinti. Palikti, įskaudinti. To leave, to hurt. Okay, Karina, tell me if you go away just in one moment. O pasakyk, jeigu vieną akimirką išeitum, kas būtų? Tell me if you... Why do you smile? Kodėl šipsai? Būčiau laisva. If I would go away, I would be free. Okay, so you are going away, right? Taigi gerai, dabar tu išeini, taip? Yes, okay. And where do you go? Ir kur tu išeini? Where are you now? Kur tu dabar? Aš tokioje erdvėje, nežinau, kur žmonės va taip rankom mojuoja. Ne žmonės, kažkokios dvasios, sielos. Eiliai stovi prie kažko. I'm in some space, like in a queue, and there are something like souls or people who are waving hands like that. Okay. How do you feel this place? O kaip tu ten jautiesi šioje vietoje? Nu, tokia nereikalinga, atsilikus. I feel like unnecessary. Okay, tell me if you are going to be reincarnated on Earth. Gerai, o jeigu tu vėl būtum reinkarnuotumės į Žemėje? Ir kas? And what's the question? See, tell me if you are going to live on Earth again. Ai, pasakyk, ar tu dar kartą eisi į Žemę? Yes or not? Taip ar ne? Kitokia žemė, tokia šviesi, nežinau, kitokia erdvė, šviesi. Some different earth. It's like light there. Okay, but tell me if you are going to live, for example, Yurga life on Earth. O ar tu eisi į Jurgos gyvenimą šioje Žemėje? Ne. No. No? Okay. Disconnect Yurga. Atsijunk, Jurga. Disconnect. Jurga? Atsijunk. Yurga. Jurga. Now, I want to... Close your eyes, please. Dabar užsimerk. I want you to find out, to verify the DNA of Karina. Aš noriu, kad tu surastum DNR Karinos ir pasižiūrėtum, koks jos DNR. And compare it with yours. Ir palygintum su savo. Is it the same identity? Ar tai tas pats? No? Ne. No? Karina is not you? Karina tai ne tu? No. Okay. So, where is Karina right now? O kur Karina dabar, šiuo momentu? Nu, kažkur toli, už durų, už sienų, už, nežinau, tamsoj kažkur. Somewhere far away in the dark. Tell me if Karina is connected to you in some way. Bet Karina yra susijungusi su tavim kažkokiu būdu. Call Karina. Pakvieski. Just say her to stay in front of you. Pasakyk jai, kad atsirastų priešais tave. When she's in front of you, advise me. Kai ji priešais tave, pasakyk.
Okay. So, observe if you, Karina, have a connection. Pasižiūrėk, ar tu ir Karina turit susijungimą. Okay. In which part of your body and her body the connection is connected to? O kurioje tavo kūno vietoje ir kurioje jos kūno vietoje yra ta jungtis? Pilve. In the stomach. In the stomach. In stomach, Not the stomach, but in the stomach. in the belly, no? Yeah, in the belly. Okay, in your belly and in her belly, right? Tai tavo pilve ir jos pilve, taip? Okay. How long Karina is connected to you? O kaip ilgai Karina prisijungusi prie tavęs? Kažkas 90 kažkiek metų, 97 gal. 90 something, maybe 97 years. Okay, let me with Karina again. Gerai, dabar leis man vėl su Karina pakalbėti. Karina. Karina, Karina, why do you stay with Jurga? kodėl tu esi susijungusi, kodėl lieki su Jurga? Why? Kodėl? Aš žaidžiu, man patinka. I play, I like it. Okay, how do you play with her? O kaip tu žaidi su ja? Manipuliuoju ją. I manipulate her, Bauginu. scare her. Ah, scare. Why do you want to scare her? O kodėl tu nori ją išgąsdinti? Karina, don't you? Aš bijoju. Because I was scared. Karina, don't you want to revenge? Karina, ar nori keršto? Do you remember? Okay. Where is the man you want to revenge to? O kur tas vyras, tas dalykas, kuriam tu nori atkeršyti? Where is he? Kur jis? Do you know where is he? Ar žinai, kur jis? No? Okay, let me with Jurga. Gerai, palik mane su Jurga. Jurga, Jurga, tell me, what kind of problems Karina provoked in you in your daily life? pasižiūrėk, kokias problemas tau kelia Karina tavo kasdienoje. Nesusikaupimas, blaškymasis. It's hard to concentrate. Mm-hmm. Concentration, okay. And what about your side, your left side? O kaip tavo regėjimas kairėje pusėje? Is it in relation with Karina? Ar tai susijęs su Karina? You know? Okay. Beata, observe Karina. Observe Jurga. Beata, apžiūrėk Jurgą. And tell me how you see Karina and what kind of problems he's provoking in her. Ir pasižiūrėk, kaip tu matai Kariną, kokias sukelia problemas Jurgai. Nepasitikėjimas savim. Pirmoji eilė. It's hard to distrust herself, Ji pastoviai baimėje. fear, Mm-hmm. Netikėjimas niekuo. not believing in something. Ir labai svarbu yra, ji pastoviai mintyse nepripažįsta nesąmoningai, jos skamba joje, kad visur tykoja neištikimybė ir pačiai kaip tai irgi knieti tą padaryti.
And the most important is like she wants to be like unfaithful, like in infidelity, and she wants to do it. Okay. Bet aš tai pasakysiu, bet su kairė akim, man kaip ji, vat ją žiūriu, iškart man parodė mamą ir kairė akis kažkaip ateina iš vaikystės, surišta tai su mama kažkas va taip. And her left side is connected with the mother and with the childhood. I see childhood somehow. Okay, so is Karina related to the fear of present publicly works in general? O ar Karina susijusi su tuo, kad Jurga bijo pristatyti savo darbą kaip viešai? Taip, taip, taip. Yes. Mm-hmm. And what about the problems in her left eye? O kairė akis? The left eye, the sight. Kairės akies regėjimas. Susijęs su mama vaikystėje, vat tą patį, kai jis sakė, Kalodžerį pasakojo, kad neištikimybė, kad ten vat kažkas yra tokio, ten tokie simptomai, kad su mama, jos kažkas yra su moteriška, ko jinai nenori matyti, kažkokia yra tiesa, ko jinai nenori matyti. So the left eye connects to the mother and some infidelity or unfaithfulness and something that she doesn't want to see. Like, Okay. So now, Beata, let me with Karina. dabar Beata, palik mane su Karina. Hi, Karina. Hai, How are you? Kaip tu? nelabai. Not so good. Why not? What happens? Kodėl ne? Kas atsitiko? Aš kankinuosi. I'm suffering. Suffering for what? O kaip tu kankiniesi nuo ko? Man reikia gimti ir gimti. Ir aš esu atmintis Jurgos. I need to be born and born again, and I am Jurga's memory. Okay. Don't worry, Karina, because you are going to solve this problem right now. Nesijaudink, Karina, nes dabar tu išspręsi šitą problemą. Okay. Now, Jurga is open a very good portal, a very high frequency portal. Gerai, dabar Jurga atidaro labai aukštų vibracijų portalą. Jurga, please open a high frequencies portal. Jurga, prašau, atidaryk aukštų vibracijų portalą. The frequency you have to use to open it is just the frequency of a very good place just behind this portal. Vibracija, kurią tu galėtum panaudoti, yra kažkokia labai gražios, geros vietos vibracija. When it's open, tell me. Kai portalas bus atidarytas, pasakyk. Pas mane, mano matymu atidarytas. Tik Jurgitos, nežinau. Well, in my sight it's open, but Okay. I don't know how about Jurga. Did you open, Jurga? Jurga yra atidaryta. Okay. So, and now Jurga, just take Karina's hands and take her just over this portal. Gerai, Jurga, dabar paimk Kariną už rankos ir nuvesk ją į tą portalą. Okay, when you are into the other portal, tell me, Jurga. Kai tu būsi tenais, Jurga, pasakyk. Jurga, you smile. How do you feel in this portal? Jurga, tu šypsaisi, kaip jautiesi šiame portale? Širdis džiaugiasi. My heart is happy. Okay. And you, Karina, how do you feel? Karina, o kaip tu jautiesi? Aš tikiu Jurga, aš ją laikau už rankos, kaip sakytum, savo mamą. I believe in Jurga and I hold her hand like she would be my mother. Okay, but now in this place, are you good?
Bet ar tau gera šioje vietoje? Taip, taip. Yes. Okay. So, do you want to stay in this place or do you want to go back, come back in the other place? Ar tu nori pasilikti šioje vietoje, ar nori grįžti į tą vietą, kur prieš tai buvai? Norėčiau čia pasilikti. Aš nežinau tik, ar aš galiu. I would like to stay, but I'm not sure if I can, if I'm able to. Yes, you can. You can. Do you want to go to do it? Taip, tu gali, ar tu nori likti? Nori tai A kaip padaryti? Kaip aš be Jurgitos? Kaip aš be jos? O kaip Jurgita? Ar liks su manim? And how Jurgita, is she staying? Like how will I be without her? No, don't worry, because when you stay in this place, you don't need anything. You are happy and complete. Nepergyvenk dėl nieko, jeigu tu lieki šioje erdvėje, tu esi, tau nieko nebereikia, tu esi pilna. Ir aš nebūsiu vieniša? I'm not be alone? No, and apart this, you can be good alone too, because there is no suffering. Ne, nebūsi vieniša ir būsi kaip tik, tau bus labai gera, nes ten nėra kančios. So, now to stay in this place, to try this wonderful happiness, you have to go out from Jurga body. Taigi tam, kad liktum šioje vietoje ir būtum ten labai laiminga, tau reikia išeiti iš Jurgos kūno. And from anybody on earth. Ir iš visų kūnų žemėje, kokiuose tikėsi. Get out. Išeik. And tell me, Jurga, from which part of your body she is getting off from. Ir Jurga, pasakyk, iš kokios tavo kūno vietos jį išeina. Taip šonu. Like from the side. Okay. When you see that Karina is completely out of your body and completely in the other part of the portal, tell me. Ir kai matysi, kad jį jau pilnai išėjusi ir pilnai tame portale, pasakyk man. Yes? Okay. So now say goodbye to Karina and close the portal. Dabar atsisveikink su Karina ir uždaryk portalą. Bye, Karina. Ate, Karina, viso. Ai. Let me with Beata. Karina, palik mane su Beata, ate. Beata, disconnect. Beata. Great. How are you, Jurga? Kaip tu, Jurga? Lengviau. I'm more easy. More easy? It's Okay. like ease. Okay, so now let's go to another place and another time, Jurga. Gerai, Jurga, dabar einam į kitą vietą ir į kitą laiką. Now I count 1, 2, 3 and you go to the esoteric cause of your lack of sexual energy. Dabar eisim į ezoterinę priežastį tavo seksualinės energijos trūkumo. 1, 2, 3. Where are you, Jurga? Kur tu esi? Irgi kažkur tamsu ir aš bijau ir laikau ten apačioj rankas, bijodama atiduoti savo, ten kur pilvo apačioj laikau rankas, neduosiu, žinai, niekam neduosiu. So it's dark and I'm scared again, and I hold my hands in that part, you know, the sexual part of me, and I'm just like saying I'm not giving it. Okay, but now I want you to observe inside your body, just in the genital area. Gerai, dabar apžiūrėk savo kūną genitalijų erdvę.
and observe if there is something in your genital area that is not belong to you. Ir apžiūrėk, ar ten yra kažkas, kas nepriklauso tau. Jo, toks kaip vyriškas organas didelis. It's like a man's organ and big one. A big one, what? Like male organ, like penis. So her organs, right? Sorry. Her organs. Inside her organs Mhm. is like man's organ. Okay, and what about in the entire body? Just observe from your head to your feet. Do you see something strange? O apžiūrėk visą savo kūną nuo galvos iki kojų. Ar matai kažką keisto? Ant galvos kaip metalinė lėkštė ar kažkoks metalo. Metal plate on my head. Okay, do you see metal in your head, right? Taigi matai metalą galvoje, taip? Virš, ant. It's on the head, not inside. On the head. Okay. Who this thing on your head is? O kieno tas metalinis daiktas yra? Who is the owner of this thing? Kas yra to daikto savininkas? Okay, let's do another thing. Gerai, padarykim kitą dalyką. Observe yourself just in a situation when your sexual energy is active. Gerai, o apžiūrėk save, kuomet tavo seksualinė energija yra aktyvi. Okay? You are full of libido right now. Tu pilna libido. Are you there? Okay. Tu ten? Observe your energy. Tell me how your energy is moving in and out you. Apžiūrėk savo energiją. Pasakyk, kaip tavo energija juda į ir iš tavęs. Tokia maža srove, tokia labai plonai kaip siūlais tokie. It's a really small current, like many threads, like really small currents. Where does this energy go? O kur ta energija nueina? Sukasi taip kaip ratu viduj. It's inside, like spins around. Okay, so tell me, why do you feel you have no sexual energy? Gerai, o pasakyk, kodėl tu jauti, kad neturi seksualinės energijos? Ji tarsi uždaryta, kaip įrėminta, kažkaip užspausta. It's like closed and framed somehow. Okay. You said you have a male organ in your genital area. Is this, no? Gerai, tu sakai, kad turi vyrišką organą savo genitalijų erdvėje, taip? Okay. Who this male organ is? O kieno yra tas organas? Jis toks juodas ir labai 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 ilgas ir aš nematau pabaigos. It's like dark and very long and I don't see the end. Okay, just call this being who this male organ is inside you. Gerai, pakviesk tą būtybę, kieno tai yra. Just in front of you. Pakviesk atstoti priešais tave. Who is he? Kas jis? Describe his shape. Ta forma. Juodas siluetas toks didelis kaip
Nu, kaip žmogaus, tik didelis labai. Juodas. It's like a big silhouette of a man and a black one. Okay, now I want you to identify him, just touch him, and read the genetical information. Gerai, dabar noriu, kad tu jį identifikuotum, tiesiog paliesk jį ir įvertink genetinę informaciją. And tell me which form you are seeing him right now. Ir pasakyk tada, kokią formą tu jį dabar matai. How is his face? Koks jo veidas. Jis dabar visas kaip aštrus dantys tokie, labai visas aštrus, spygliuotas. It's now like a sharp thing. Everything is sharp and like sharp teeth. Okay, why you have his male organ inside? O kodėl jo organas tavyje? What does he do with his organ inside? Ką jis daro? Reguliuoja man gyvenimą. Nu, kad viskas būtų taip, kaip nori. So he regulates my life, that everything would be like he wants. Okay, so you are in a permanent sexual relation with him? Taigi tu tokioj nuolatiniai seksualiniai sąjungai su juo? Okay, now tell me, what species this being is? O kokios rūšies tas pandaras yra? Kokios jis rūšies genties? Observe him in his face. Apžiūrėk jį ir jo veidą. How does it look like? Aš nematau veido, jis toks. I don't see the face. Yes, I count 1, 2, 3, and you will see him in the face. Aš suskaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir tu pamatysi jo veidą. 1, 2, 3. You see his face. Tu matai jo veidą. What do you see? Kaip gyvatė, kaip žuvis. Like a snake or a fish. Okay, so you are making love with a snake, right? Taigi tu seksualiniai sąjungai su gyvatė, taip? Does this snake fertilize you? Ar ta gyvatė apvaisina tave? Yes? Okay. So, did you have children with this being? Ar turėjai su juo vaikų tuomet? Did you get pregnant? Pastojai. Or not? Ar ne? Observing your belly. Pažiūrėk savo pilvą. I think so, that yes. Okay, tell me what you see in your belly. So. Pažiūrėk, ką matai savo pilve. Kiek kaip buožgalviai, gyvatgalviai, gyvatžmogė galviai. So it's like tadpoles, like the small fishes or the... Okay, so what about if... what about your sexual energy? Is the lack of your sexual energy depends of the situation, this snake? Kaip tavo seksualinė energija? Ar jos trūkumas yra susijęs su šita gyvatė? Yes, of course. And this lack of sexual energy is prevent you from have sex with your husband? Ar tai, kad trūksta seksualinės energijos, neleidžia tau mylėti su savo vyru? Okay, so you don't want to have sex with your husband because you don't feel this
this energy because of the snake, right? Taigi tu nenori sąjungos su savo vyru, nes dėl šitos gyvatės, taip? Okay. So, for a second, don't you want to have sex with your husband because of the other man you like? Ar kitas klausimas, ar tu nenori mylėti su savo vyru dėl to kito vyro, kuris tau patinka? No? So, okay, Jurga, if you can, open your eyes and active your camera again, please. Jurga, jeigu gali, atsimerk ir aktyvuok savo kamerą vėl, nes išsijungia. She left. She left? Okay. Okay, so Beata, leave me with the subliminal part of Jurga. Jurga is back. Mhm. Beata, palik mane su pasąmoninė Jurgos dalimi. Okay, no, disconnect, please. Ne, dabar atsijung. Okay, so tell me, Jurga, if the snake is using this second man just to make you to prevent to have sex with your husband. Jurga, taigi pasakyk, ar šita gyvatė naudoja tą kitą vyrą tam, kad nutolintų tave nuo savo vyro? Gali būti. It might be. Maybe, no? Okay, and do you see that the snake, the situation with this other man is a advantage for the snake about, your sentimental sexual life with your husband? Ar tu matai, kad ta gyvatė naudotųsi tavo situaciją su tuo kitu vyru, su tuo antru vyru? Dėl tavo energijų. Yes? Okay, so do you want to eliminate this connection with the snake, the connection with this other man, and live your life free, happy with your family? Gerai, ar tu nori atsisakyti šios jungties ir tos jungties su tuo kitu vyru ir gyventi savo gyvenimą laimingai su savo šeima? Okay. Okay, so we have to work on this right now. But to do it, first of all, we have to discover why you gave permission to the snake to stay with you in your space. Taigi mes tai turėsime padaryti dabar, bet pirmiausiai turime išsiaiškinti, kodėl tu davėjai sutikimą tavo erdvėje būti tai gyvatė. The snake is a reptiloid because everything is happening in the etherical world. Ta gyvatė yra reptiloidas, kadangi viskas vyko ezoterinėje erdvėje. So to be aware about what happened and to understand the situation so you can solve it, we have to go back in the past, in the time, just in the moment when you gave this authorization to stay in your space. Taigi tam, kad atsisakytum jungties su to reptiloidu, to gyvatę, tam turim pirmiausiai suprasti, kada tai buvo, todėl tu turi nueiti į tą momentą, kada pirmiausiai leidai tai gyvatei būti tavo erdvėje. So, I count 1, 2, 3. When I say 3, you are yourself, of course, and Beata will channel the reptiloid. Gerai, aš suskaičiuosiu nuo 1 iki 3, Jurga bus savimi, o Beata channelins tą reptiloidą. And between you and him will start the subliminal conversation where you gave this permission to him. Ir tarp jūsų prasidės tas pasąmoninis pokalbis, kuomet Jurga davė leidimą būti jos erdvėje. Start to talk to the reptiloid. Ir reptiloidas pradės kalbėti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nutilk. Shut up. Ir aš niekam nereikalinga. Nobody needs me. I'm alone.
Taip, tu tik man reikalinga. Yes, it's only me who needs you. Žinau, kad per tai aš galiu būti svarbi, reikalinga. I know that through you I can be important and needed. Va, matai, kokia tu išmani. So you see, you are smart. Ar tu pasirūpinsi manim, nepaliksi manęs, Niekada. galėsi mane. Niekada. Visada Will su you- tavim. Will you take care of me? Yes, I will be always with you. Bet aš tau duosiu to, ko tu nori. And I will give what you want. Gera mergaitė, gera. Good girl. Bet man tiek nedaug reikia, kad mylėtų mane. Aš Pasirūpintų mane. tave myliu. And I know I don't need much. I need to be loved and take cared of. And I love you. Aš darysiu viską, ko tu paprašysi. Tik mylėk mane. I will do Myliu. anything you would like me to do. Just love me. Stop, disconnect you both. Gerai, atsijunkite abi. Okay. In which part of your body is installed in? Kurioje tavo kūno vietoje jis yra, Jurga. Jurga? Which part of your body is coming in from? Iš kurios kūno vietos jis yra? Ant širdies. On my heart. Okay. So, you thought you needed someone, and Reptiloid is just for you, here for you. Taigi tu galvoji, kad tau reikia kažko ir reptiloidas atsirado kaip tik tau. You accepted the presence of the Reptiloid because you felt alone. Ir tu priėmė jį, kadangi jautėsi vieniša. So that's it. Taigi tiek. So this Reptiloid just manage your sexual energy, manage all of your environment just to avoid you have to have sex with others because he wanted all of your sexual energy. Taigi jis valdė tavo seksualinę energiją, tavo aplinką, sulaikė tave nuo bendravimo su vyru, kadangi jis norėjo tavo energijos tik savo. It's very simple to get sexual energy when you have a cold relationship with your husband. Ir jam labai lengva gauti tavo tą energiją, kai tu turi šaltus santykius su vyru. And if you have an attraction to another man. Ir jeigu tave domina kitas vyras. So, do you want to get free from all this situation? Taigi ir tu nori išsilaisvinti iš šitos situacijos. Okay, so it's very simple to do it because you now are going to revoke any authorization you gave this being to stay in your space. Gerai, tai labai paprasta. Dabar tu tiesiog atsiimsi savo sutikimą ir leidimą jam būti tavo erdvėje. So, when you remove all these permissions, this being, the snake, cannot stay in your space anymore, so he disappears. Taigi, kai tu atsiemi visus leidimus, šita gyvatė nebegali likti tavo erdvėje ir ji dingsta. In this case, we say that you destroyed the snake. Ir tokiu atveju mes sakom, kad tu sunaikinai tą gyvatę. So, but of course, you destroy the snake in your space, where your power is. Ir aišku, tu sunaikinsi ją savo erdvėje, kur yra tavo galia. Because you are your power. Nes tu esi tavo galia. So now, when I say 3, you destroy the snake. Taigi aš dabar, kai pasakysiu 3, tu sunaikinsi gyvatę. That's it. The esoteric problem is just a level of awareness. Sorry? Consciousness. Mhm.
Taigi, tik tai tiek. Sprendimas ir priežastis ezoterinės situacijos yra tiesiog pasąmonėje. So, Beata, let me with the reptiloid. Beata, palik mane su reptiloidu. Hey, reptiloid, Reptiloide, are you ready to die? ar tu pasiruošęs mirti? Ne. No. No. So get ready because you are going to be destroyed. Na tai pasiruošk, nes tave sunaikins. Okay, so Jurga, synchronize with my counting, and when I say 3, you destroy the reptiloid. Jurga, susisinchronizuok su mano skaičiavimu ir kai pasakysiu 3, sunaikink reptiloidą. 1, 2, 3. Disconnect, Beata. Beata, atsijung. Beata. Beata. Beata, what happened at my 3? Kas nutiko ties 3? Sakytum, kad jį iššovė aukštų vibracijų liepsna, kaip iššautuvas spindulys. Jis iš pradžių bėgiojo aplink save, sukosi. Ir tolyn, lyg tai sakytum, jį nušovė, išspjovė visata. So he got shot by high vibrations, and in the beginning he was like running around, but now he's in space. Okay, and what about you, Jurga? What happened at my 3? Jurga, kaip tu matei, kas įvyko ties 3? Jis, susprogo, išsitaškė, toks į auksą. He exploded to gold color. Okay, so now observe the man you are attracted to. Dabar apžiūrėk tą vyrą, kuris tave traukia. And tell me if you see energetic connection to him. Ir pažiūrėk, ar yra energetinis ryšys su juo. Okay, tell me, do you want to cut these connections? Pasakyk, ar tu nori atjungti šias jungtis. Okay, cut every connection to this man. Gerai, nukirsk visas jungtis su šio vyru. When you don't have any connection to him, tell me. Kai nebeturėsi jokios jungties su juo, pasakyk man. Yes? Okay. So, now observing your body again from your head to your feet, your whole body, and tell me if you see something that is not belong to you. Dabar apžiūrėk savo kūną nuo galvos iki kojų, visą kūną ir pažiūrėk, ar yra kas nepriklauso tau. Man ant galvos vis tiek yra, tik tai tada buvo kaip metalo gabalas, bet dabar dar ir laidukai į nugarą, į stuburą kažkaip eina. I still have something on my head. Before it was only that metal plate, but now I can see the wires to my spine. Okay, so who these things are belong to? O kam priklauso tas daiktas? Call the owner. Pakviesk savininką. Irgi kažkoks reptiloidas, driežas toks. Some reptiloid as well. Another ones? Ar jau čia kitas? Okay. Tokia, ten buvo gyvatė, o čia grinai kaip driežas toks. Yes, before it was like a snake and now it's like a lizard. A lizard. Okay, but when you remove remove authorization, you have to remove any authorization to any being. Gerai, bet kai tu atsiemi savo leidimus, nukerti leidimus, tai atsijungi nuo visų būtybių leidimus. But now I'm very glad to show to yourself how your power is. Bet dabar aš džiaugiuosi galėsiu parodyti tau, kokia yra tavo galia. So, you know that when someone or something is in your space, is under your control because you are your power. Tikriausiai žinai, kad kai kažkas yra tavo erdvėje,
Tu gali įvaldyti, nes tavo erdvė yra tavo galia. So now I want you to order all these beings connected to you to remove any device in you, any one. Dabar noriu, kad įsakytum visoms būtybėms, kurios prisijungusios prie tavęs, atsiimti, ištraukti iš tavęs visus savo įrenginius. Visus. And tell me what happens. Ir pasakyk, kas vyksta. Ir traukia. They are taking off. Of course, because they are under your power. Tikrai taip, nes jie yra tavo galioje. Because when you don't know that you are your power, you cannot use him, and they are so smart to use your power to take advantage of you. Kol mes nežinom, kol tu nežinai, kad turi savo galią, jie gali naudotis tavo galią. Okay, when they removed everything in you and you are completely clean, tell me. Kai jie išims viską iš tavęs pilnai ir tu būsi pilnai švari, pasakyk. Done? Ar jau viskas? Completely clean? Visiškai švari? Jurga? Sure? Yes? Ar tikrai taip? Nuima vienur išima, kai peržiūrėjau, kitur uždeda. So they take from one place, and when I see them, it's like they put it to another place of my body. No. Please don't waste your time. Order this being to remove anything, and you can accelerate your time. So in a few seconds, they do anything. Aha, nešvaistyk savo laiko, jie turi išimti viską ir tu gali pagreitinti laiką iki tol, kol jie išims viską pilnai. Okay, just tell me what is happening. Tell me. Pasakyk, kas vyksta. Dabar pagreitinau laiką, sakiau ir viskas vienu metu išėjo. So I accelerated the time and they took everything now. Okay, when you are completely clean, tell me. Gerai, taigi kai būsi pilnai švari, pasakyk. Jo. Okay, now please destroy all these beings and all these devices. When I say 3. Gerai, dabar kai aš pasakysiu 3, sunaikink visus šitos padarus, būtybės ir visus įrenginius. 1, 2, 3. It doesn't exist anymore. Jie jau nebeegzistuoja. What do you see? Ką tu matai? Jie pavirsta į rūką ir išgaruoja. They are like going to the clouds. Okay, so when you see anything anymore, when you don't see anything anymore, tell me. Aha, kai nebematysi jau nieko, pasakyk. Destroy everything. Sunaikink viską. Okay, when you change your mind, when you take a decision, when you use your power, you are jumping into another parallel timeline. Gerai, kai tu pakeiti savo sprendimus, tu perini į paralelinę laiko juostą. In this timeline, they don't exist anymore. Ir šioje laiko juostoje jie nebeegzistuoja. And you are free. Ir tu laisva. You are aware. Ir tu sąmoninga. You know you are your power. Tu žinai, kad tu esi tavo galia. How are you, Jurga? Kaip tu, Jurga? Gerai, savo galioje. Very good in my power. Okay, now observe with these new esoteric conditions, of course, your life.
Gerai, dabar su šiomis naujomis ezoterinėmis sąlygomis apžiūrėk savo gyvenimą. How do you see your relationship with your husband? Kaip tu matai savo santykius su vyru? Tarsi būčiau nuo jo atsitraukusi. Like I'm a bit away from him. A bit away? Okay, but do you see your life with him or not? Bet matai savo gyvenimą su juo ar ne? Matau, bet tarp mūsų atstumas. I see, but there's some kind of distance between us. Okay. And if you don't love your husband anymore, you don't love him. That's it. Tai jeigu tu nemyli savo vyro, tai nieko nepadarysi. Do you see the other men in your life? O ar matai kitus vyrus ar kitą vyrą savo gyvenime? No. And what about your vision on your left eye? O kaip tavo regėjimas? Kaip kairė akis? Man atrodo, kad aš nusisuku ir nenoriu matyti. I feel like I'm turning away and I don't want to see. You don't want to see? Nenoriu matyti. Ne. What do you want to see? Don't you want to see? O ko nenori matyti? Kažkokio santykio. Some relationship? You don't want to see your relationship with your husband? Ar tai santykis su tavo vyru? Iš mamos, kažkas su mama. No, it's from my mother's side. Your mother. You don't want to see something in relation with your mother, right? Aha, taigi nenori matyti kažko, kas susijęs su tavo mama. Taip? Mano mama, kažkoks mamos santykis su vyrais yra. It's my mother's relationship with men. Okay, but it's a problem of your mother, not yours. Bet pažiūrėk, tai yra tavo mamos, ne tavo. Okay, don't charge the other Evie on you. Don't do it. Neužsikrauk kitų naštos ant savęs, nedaryk to. Cut this connection with your mother, this kind of connection with her. Nutrauk šitą jungtį su savo mama. 1, 2, cut. Okay. How do you see with your left eyes? Gerai, kaip dabar tavo kairė akis. Tai ir buvo tas ryšys per akį. So it was the connection through eye? Ir nenori nutrūkti, vis tiek yra dar. And there still is that connection. It doesn't want to be cut. You don't want to cut this kind of connection with your mother, is it? O ar tai tu nenori nutraukti tokio ryšio su mama? Šio būtent ryšio su mama? Okay, if you don't want, don't do it. Ne, noriu. No, I want. So do it. Taigi padaryk tai. Everything is your decision. Everything is your will. Viskas yra tavo noras, viskas yra tavo sprendimas. Aš būsiu bloga dukra tada. I will be a bad daughter then. No. This is a very wrong concept of to be good or not. Tai yra labai neteisingas konceptas būti geram ar ne. Our system where we live is done because we are controlled and manipulated by many kind of emotions. Mūsų sistemoje mes kontroliuojami ir mūsų emocijomis manipuliuojami. For example, one of them is fear. Tarkim, viena tokių emocijų yra baimė. But another one is
the sensation of guilty. O kita yra kaltė. When you feel guilty, you are very vulnerable and you can be manipulated very easy. Kai jauti kaltę, tu labai pažeidžiama ir labai lengvai gali būti manipuliuojama. Because you try to fix the situation doing something that you don't want to do. Nes kai tu jautiesi kalta, tu bandai ištaisyti situaciją darydama tai, ko tu nenori. So others are using your will to do what they want, not you. Kitaip tariant, tu darai tai, ką jie nori, ne tu. It's manipulation. Tai manipuliacija. So emotions of to be guilty is a tool of control. Taigi, kaltės jausmas yra priemonė, kontrolės priemonė. You cannot be guilty because your life matter, your mother life. Tu negali būti kalta dėl mamos gyvenimo. So now, observe where is the sensation of guilt inside. Pasižiūrėk, kur yra kaltės pojūtis tavo kūne. In which part of your body? Kurioj kūno vietoj? Okay, it's just an energy. Just recollect all of this energy with your energetic hand, extract it and throw it away forever. Taigi tai yra tik energija. Surask tą energiją su savo energetinė ranka, išimk ją visą ir išmesk. Great. How do you feel now? Kaip tu jautiesi dabar? Ramiai. Calm. Okay, so now cut this connection. Tai dabar nutrauk tą jungtį. Cut away. Nutraukta. Okay, how do you see with your left eye? Gerai, o kaip dabar matai su kaire akim? Su meile. With love. With love? Okay, great. And what about to present your work on public? O kaip tavo noras ar nenoras pristatyti savo darbą viešai? Do you feel fear? Ar jauti baimę? Yes. Yes, what? You have fear. Tu jauti baimę? Okay, so you know how to manage your emotions. So, recollect this energy of fear, extract it from your body and throw it away forever. Gerai, taigi jau žinai, ką daryti. Surink visą tą baimę, išimk iš kūno ir išleisk, išmesk su visam. Okay, good. And tell me now if you see yourself to present your works on public. Gerai, ar dabar matai save pristatančią savo darbus viešai? Nu, dar ne visai. Not yet. You can accelerate your time Gali pagreitinti laiką, pažiūrėti, until the moment you do. kol tu tai padarai. Do it. Pagreitinti. Okay, now you're there. So, what about it? Dabar tu ten. Kas ten vyksta? Nepasitikėjimas savimi. I don't trust myself. Okay, it's very easy to solve. Gerai, galima lengvai tai išspręsti. It's another emotion. Observe this emotion inside yourself and throw it away. Tai dar viena energija. Apžiūrėk šitą energiją ir išmesk. And when I say 3, you are completely confident in yourself. Ir kai pasakysiu 3, tu pilnai pasitikėsi savimi. 1, 2, 3. You are so confident. Tu labai pasitikė savimi. So tell me, what about it?
Taigi, kaip dabar? Aš pasitikiu savimi. Yes, I'm confident. Okay, great. And what about your financial situation? O kaip tavo finansinė situacija? Aš netikiu, kad galiu turėti pinigų. I don't believe that I can have money. You can have money? What? Understand, sorry. I don't believe that I can have money. Okay. So you know you are your power. Everything you think, everything you believe, you create. Aha, taigi tu žinai, kad tu esi tavo galia ir viskas, ką jauti, viskas, ką galvoji, tu tuo kuri. So when you change your mind, you know that everything in your life can change. Kai tu pakeiti savo mąstymą, žinai, kad viskas gyvenime gali pasikeisti. Now, you are producing sexual energy right now. Gerai, dabar tu kuri seksualinę energiją. Dabar. Like a bomb. Kaip bomba. It's intense in all of your body. Ji labai intensyvi visam tavo kūne. What about it? Can you feel it? Ar jauti? Yes? Yes. Okay. So now the session is over. I let you leave you in this situation, so maybe you can solve the situation with your husband. Taigi dabar seansas jau baigėsi, aš paliksiu tave tokioje energijoje ir galbūt sutvarkysi šį dalyką su santykė su vyru. If you want. Jeigu nori. Okay? Great. So now you can disconnect from anything and anyhow. Gerai, dabar gali atsijungti nuo visko ir visų. You too, Beata. Tu irgi, Beata. Now your bodies are wake up, and you feel your body very light and strong. Taigi dabar jūsų kūnai bunda ir jūs jaučiate savo kūnus labai stiprius ir lengvus. And you feel a very good sensation of peace, of wellness. Ir jaučiat labai gerą jausmą ramybės, taikos ir gerbūvio. And a huge, intense energy of libido. Ir didelė stiprią energiją libido. And you are very happy. Ir jūs labai laimingos. Open your eyes. Atmerkit akis. Great. Beata, how are you? Beata, kaip tu? Gerai. Dėkui. Thanks. And what about you, Jurga? How are you now? O kaip tu, Jurga? Gerai, laiminga. And good and happy. Okay. I see you are looking for your husband right now, so I let you free. And first, but I have to ask you if you want to publish your session. Taigi tikriausiai eisi ieškoti vyro, taigi mes tave paleisime ir norėjau paklausti, ar leisi publikuoti seansą. Bet be vaizdo, gerai? With my face covered. Okay, it's okay. Taip, gerai. Okay, I stop the record. Stay there. Don't go away. Bye. Aš sustabdau įrašą, niekur neikit dar. Ate. Bye. Ate viso. Viso.